Poštovani prijatelji, dobro došli na prvu u novom ciklusu tribine Savremeni čovjek i savremeni svijet. Večeras je naš gost, dr. Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge, dakle, jedan od naših najstarijih temeljnih institucija naše kulture. Inače, istoričar književnosti, poznati srpski pesnik, i drago mi je što ga večeras vidimo u Matici Srpskoj. Duško Babić rođen je 1959. godine u Glamoču. Završio je studije Jugoslovenske opšte književnosti na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 1983. godine, od tada ga znam, na kojem je 2003. godine doktorirao sa temom mističko iskustvo u pesništvu srpskog dramatizma. Radije je kao profesor književnosti u Filološkoj gimnaziji u Beogradu od 1995. godine, a između 2007. i 2019. godine bio je direktor ove ugledne škole. Od 2019. je upravnik Srpske književne zadruge. Objavio je knjige Pozorište iracionalne studije drame Aleksandra Popovića. Prva njegova knjiga izašla je ovde u Matici Srpskoj, a potom Teskobe u radu 1997. pa pesme Srpskog soldata također u radu 1998. Trpije oslobođenje Srpskom Sarajevu 2001. Mistika srpskog romantizma za udžbenik i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo 2004. Narodna neće Srpska književna zadruga Beograd 2012. Umiti se suzama izabrane i nove pesme Srpska književna zadruga Beograd 2015. Povratak izabrane pesme Smederevska pesnička jesen Smederevo 2017. Ako ljubav nismo, zbirka pesama Srpska književna zadruga 2017. i Njegošev nacionalizam Catena Mundi 2020. Ova posljednja knjiga, najnovija, koja nosi ovako zanimljiv naslov Njegošev nacionalizam, zapravo je neka osnova i večerašnjeg nastupa na tribini gospodina Duška Babića, koji će nam na tu temu otprilike govoriti, ali u jednom savremenom kontekstu. Vama hvala što ste večeras ovdje, Duško, da ja reći. Poštovana publiko, drago mi je što sam večeras sa vama na ovom lepom i važnom mjestu u biblioteci Matice Srpske, jedne od najvažnijih institucija srpskog naroda, koja je skoro 2 veka ukras i ponos naše kulture. Ona je osnovana da bude ono što joj ime kaže, matica oko koje će se sabirati Srbi ma gde živeli. Nekoliko decenija posle osnivanja Matice Srpske osnovana je njena mlađa sestra, kako mi volimo da kažemo u instituciji koju ja radim, Srpska književna zadruga. Osnovana je da dopuni, pomogne i podupre ono zbog čega je osnovana Matica Srpska. Ove dve institucije imaju neke svoje posebnosti, imaju neke svoje različite puteve, ali tek zajedno i jedna i druga čine ono nešto celo što zamišljamo da bi trebalo da bude. Čine jednu ideju i jednu misiju u našoj kulturi. Ovih nekoliko rečenica jesu malo protokolarne i kurtoazne, ali one i tekako imaju veze sa onim o čemu ću ja večeras pričati i što je Miroslav malo pre najavio. Tražeći dobru i pravu temu koju bih odgovorio na izazov koji daje ova tribina, savremeni čovek i savremeni svet, ja sam se odlučio, moram priznati da nisam imao mnogo problema da se odlučim, da to bude tema nacije, nacionalizma ili malo šire postavljeno nacionalne ideje uopšte. Zato sam se odlučio ne samo zbog toga što je u mom doživljaju i u mom pogledu na horizont savremeni u kojem živimo to važna i krucijalna tema, što je ona, dakle, za mene lično bitna da bih dao neke odgovore na izazove koje daje savremeni svet, nego mi se čini da je ona i globalno vrlo prisutna i važna. Skoro da nema u humanističkim naukama teme o kojoj je toliko
pričano i o kojoj je toliko knjiga napisano posljednjih decenija, a i tu dublje u prošlost. Ta tema privlačila je mnoge umove i ne možemo reći da je ona iscrpljena. I pored toga što su napisane i kod nas prevedene mnoge knjige, nekako je taj problem ostao neuhvatljiv i ta tema je zadržala svoje protejsko lice, da tako kažem, neuhvatljivo i neodredivo. Ostalo je skoro sve tajna. I kad su nacije nastale? Daju se različiti vremenski počeci, kad je nacija nastala, pa neko tvrdi većina, to je uglavnom kliše koji učimo u školama, da je ona nastala krajem 18. i početkom 19. veka, ali sve više ima teoretičara i ja moram priznati da sam ja krenuo njihovim tragom i da pripadam toj vrsti oni koji promišljaju fenomen nacije. Pominju se vekovi i epohe iz mnogo ranijih perioda sve do antike, do recimo vremena kad je nastajao Stari Zavet. Zašto sam izabrao baš tu temu? Zbog toga što ona nudi mnoštvo pitanja. Ne samo ovo kad je nacija nastala, kako je nastajala, kakav je njen smisao danas, kakav je njen smisao, kakav je u budućnosti, šta će ona moći da ponudi čoveku i čovečanstvu u godinama i u decenijama koje dolaze. Kad pogledamo kako se danas gleda na taj problem nacije, nacionalizma, nacionalne ideje uopšte, nacionaliteta, dozvolite kako hoćete, vidimo zapravo jednu vrlo oštru polarizaciju. S jedne strane, sve što je nacionalno, pojam nacionalizam je skoro kriminalizovan i stigmatizovan. Na nacionaliste, na nacionalizam se gleda kao na neke prestupnike. Kosta Čavoški u jednoj svojoj knjizi koju je objavio nedavno kaže nacionalizam u toj vizuri u javnom prostoru, kako se on predstavlja, možemo uporediti odnos prema nacionalizmu sa odnosom prema krijumčarima droge ili sa ilegalnim imigrantima. Prosto sve što je nacionalno obeleženo kao da je sumnjivo samo po sebi i kao da je obeleženo i na njemu stoji znak da to pripada pogrešnoj strani istorije. Svjedoci smo svakodnevno na medijima da se pojam nacionalista ili malo blaža verzija desničara upotrebljava u vrlo negativnom kontekstu i da mu se daju ovakva značenja. Dovoljno je reći za nekoga da je nacionalista pa da mu pripišete čitav niz, prečutno da mu pripišete čitav niz negativnih osobina, da je mračnjak, da je mrzitelj, da pripada prošlom vremenu, da je protivnik progresa itd. Ovaj niz negativnih kvalifikacija biste mogli vrlo lako nastaviti i sami. S druge strane, vrlo je očigledno da nekako podzemno ide jedan tok mišljenja u humanističkim naukama koji je suprotan ovome i koji pokazuje zapravo da nacija nije nešto što je odživjelo svoj vek i da nacionalna ideja nije nešto protiv čega se treba boriti kao protiv nekog zla, kao protiv neke destruktivne sile koja se ugradila u čovečanstvo i sad treba da činimo sve da nekako svoj život i stvarnost i kulturu od toga očistimo. Nacija i nacionalna ideja je dakle nešto što nas neprestano stavlja pred neka pitanja i pred neke izazove, pogotovo kad vidimo da se u raznim delovima sveta na naše oči javljaju vrlo jasni znaci da je nacija i nacionalna misao nešto vrlo prisutno i važno. Sve više se vidi da se razni narodi i razni krajevi sveta, mnogi ljudi okreću nacionalnoj istoriji, nacionalnoj tradiciji, nacionalnom jeziku, nacionalnoj državi, zašto i to da ne kažemo. Dakle,
možemo i očekivati, jer je ona imala i u svojoj bliskoj prošlosti nešto slično. Ali kad znamo da se nešto slično dogodilo i u Švedskoj nedavno, da je tamo desnica, jer onako upotrebljena ova reč u ovom smislu kad se malo prepisao, čini deo vlade, onda vidimo da se zapravo nešto događa i da postoje vrlo jasni znaci da nacija i nacionalna ideja nije odživjela svoj vek i da je itekako prisutna i da u budućnosti treba računati sa njom. To je okvir koji ću ja iskoristiti da vam kažem nekoliko svojih observacija o ovim pitanjima. Dakle, šta nacionalna ideja može da nam ponudi danas i na koji način gledati na nju u jednoj historijskoj i kulturološkoj perspektivi, kao i u nekoj psihološkoj perspektivi. Šta ona znači za čovjeka pojedinca? Da ne bi sve ovo zvučalo suviše apstraktno, da ne bi se zaplitao u neke teorije o nacijama, kako su nastale, kad su nastale i u druga pitanja koja nalazimo u ovoj teorijskoj oblasti, ja sam odlučio da moje izlaganje bude malo konkretnije i da ga vežem za jednu nacionalnu ideju koja se pojavila u našoj kulturi i koja po meni čini središte naše nacionalne misli, ne samo u zadnjih 200 godina, nego uopšte, i koja će to dugo biti. To je nacionalna ideja koja je ostala iza velikog pesnika Petra Petrovića Njegoša. Miroslav je rekao da sam ja prije 2 godine objavio knjigu Njegošev nacionalizam, gdje sam se bavio tim pitanjima, a ovo večer će zapravo biti, i ovo što ću vam reći, bit će neka vrsta sažetka i prilagođavanja tih mojih stavova ovim pitanjima koje sam malo prepomenuo. Zašto Njegoš kao središte, kao fokus u ovom razgovoru o mestu nacije i nacionalne ideje danas? Prvo zbog toga što je reč o poeziji najvišeg reda koja je obeležila srpsku književnost i za koju se s pravom može reći da predstavlja ono samo jezgro, epicentar onog najlepšeg i najdubljeg što je srpski jezik iznedrio. Ali ne bi Njegoš stekao takav status i takav značaj u našoj kulturi i književnosti da je on samo veliki pesnik. Ja sam u to duboko ubeđen. I takav utisak nosim još od malih nogu. Oduvijek sam ga doživljavao, a nije sad bitno što sam ga ja tako doživljavao, nego što sam to kasnije našao i u literaturi, da je on nešto više od pesnika. Da je on neko ko u svojoj poeziji daje neku vrstu proročke objave. Da je on i pesnik i vates u onome, u najuzvišenijem smislu. Da je on onu najdublju istinu o nama na neki način poetski kodifikovao i zauvek je sačuvao. I kako reče Žarko Vidović u jednoj svojoj knjizi, Njegoš, odnosno Njegoševa poezija, predstavlja ključ za razumevanje naše sudbine i identiteta. To je rečenica za koju bi se i ja vezao kao za neku kozu. Doista, ako čitamo Horski vijenac po ko zna koji put i ako ga čitamo na koje god ga strane otvorili, vidjet ćemo da on dopire do tih dubina, da Njegoš progovara iz tog samog jezgra našega bića i sudbine. Dakle, Njegoš mi se učinio kao podesna tačka od koje treba krenuti da bismo došli do toga da vidimo na koji način, dakle, nacionalna ideja funkcioniše danas, a najbolje je da to učinimo, da ne ulazimo, dakle, u neke apstraktne vode, nego da vidimo, da opitno spoznamo i izložimo ono što je sudbina srpske nacionalne ideje. Jer nacionalnu ideju, po meni, kao što ni nikakav drugi problem ovog tipa ne možemo spoznati ukoliko ne krenemo od onoga što podrazumeva naše učestvovanje, naše sabistovanje sa tim. A ovo, dakle, ne može biti neki odnos, hladni odnos, distancirani između subjekta i objekta, nego između
onoga ko u tome učestvuje i ko to duboko osjeća kao nešto svoje. Ima tu jedan paradoks, pre nego što izložim kratko Njegoševu nacionalnu ideju kod Njegoša. Zašto od njega krenuti? Poznato je i u literaturi objašnjeno i razjašnjeno do sada nejednom da se s pravom za Njegoša može reći da je on nesavremeni mislilac. Profesor Miro Lompar je o tome napisao, kao što znate, celu knjigu, pokazujući da Njegoševa misao, Njegoševa filozofija ide pored našeg vremena, da ona nije kompatibilna sa njim. U svim najvažnijim pitanjima, pitanju duše, pitanju čovjeka, slobode, Boga, jednostavno Njegoš je nekako izvan. Mogao bih to obrazlagati sad na različite načine, ali evo tražim jednu rečenicu koja će sve to da staže. Prosto, Njegoševe visoke mere o čovjeku, metafizičke i religiozne, nemaju nekog dodira i nekog aktivnog učešća u horizontu savremenog čovjeka koji nikakvi metafizički oslovnici nisu potrebni. Ili kako reče jedan profesor iz Banja Luke, Ranko Popović, u vremenu kojem nikakvi metafizički oslovnici i ne postoje, a i ne trebaju. Ko od nas to traži? Ko se danas, ako nije baš profesionalno vezan za takva pitanja, pita o tome šta je ljudska duša? Kakav je njen status? Da li je to samo neko psihološko pitanje i socijalno pitanje našeg odnosa sa drugim ljudima? Ili je nešto, neka veza između čovjeka i tvorca, čovjeka i Boga, na čemu Njegoš insistira i što je, kako kaže profesor Jovan Deretić, monada njegove poezije. Kad govori o onoj osnovnom jezdu, osnovnoj ćeliji njegovog pevanja, on kaže da je to luča. A luča upravo objedinjuje sve ovo o čemu sam ja sada pričam. Da paradoks bude veći, a to mi je važno da kažem, da bih izvukao posle jedan zaključak, Njegoševa nacionalna ideja bila je nesavremena i u vremenu kad je nastala, a to je romantizam, negdje polovina 19. veka. Profesor Jovan Deretić, kojeg sam malo prepomenuo u svojoj sjajnoj knjizi Identitet srpske književnosti, kaže prilike ovako, za romantičare je nacija manje više bila zajednica krvi i jezika. Pogotovo jezika, jer kogod se bavio romantizmom zna koliko je značaj jezika bio tada naglašen. Za Njegoša nacija nije zajednica krvi i jezika. Ona je nešto mnogo više od toga. Ona je za njega luča besavratna, ono što čovjeka veže sa Bogom. Na mnogim mjestima on će tu misao graditi, varirati, na različite načine iskazivati, a najdirektnije u jednoj besmrtnoj, divnoj pesmi, za koju bi voleo da jednom uđe u čitanke i da nikada iz njih ne izađe, zove se Pozdrav rodu. Pod raznim naslovima se rađa i javlja ta pesma i Pozdrav rodu na novo ljeto, i Pozdrav rodu na novo ljeto, pa onda 1847 i tako dalje, ali uobičajen je i prihvaćen ovaj naslov. Na jednom mjestu on kaže ovako: rodoljublje što je? Elektrika, prekaljena iskra božestvena kroz planove ognja besmrtnoga. To su dakle poslije pitanje, rodoljublje šta je? A onda skoro da se daje definicija, da se daje odgovor u obliku definicije šta je to rodoljublje. Prekaljena iskra božestvena. Ako je dakle ljudska duša iskra božestvena, onda je nacionalitet, osjećaj pripadnosti narodu, onaj prekaljeni, središnji, najvažniji deo ljudske duše. I još nešto, u drugoj verziji koja se manje citira i u Njegoševim izabranim pesama se obično kao prilog daje, između prvog i drugog stiha stoji, znači rodoljublje što je elektrika, pa onda stoji život, duša, duše blagorodne. Dakle, sam život, narodnost, rodoljublje je sam život, duša, duše. Profesori književnosti
a vidim da ih ovdje ima, znaju da je to bila omiljena romantičarska metafora. Duša duše. Dakle, i duša je tajna sama po sebi, nešto neuhvatljivo, a to tajanstvo duše ima opet svoju dušu, svoj onaj najtajanstveniji deo, onaj mistični deo iz kojeg sve izvire, kao što u kosmosu sve izvire od Tvorca, od Boga, jeste nacionalni osjećaj, da to tako pojednostavim. Dakle, daleko smo od toga da Njegoševu ideju nacije možemo vezati za bilo koje vreme. To mi je vrlo važno da istaknem. I baš u toj nesavremenosti, i današnjoj i ondašnjoj, mi se čini da je razlog da se obratimo Njegoševoj ideji. Zašto? Zato što iz toga vidimo da je ona zapravo možda nesavremena, ali da je svevremena, da ne zavisi ni od onog, ni od ovog vremena i nije čudo što joj se tako vraćamo i što je to što je Njegoš rekao postalo samo ne objava i objašnjenje onoga što mi jesmo, nego je postalo i deo tog identiteta. Dakle, Njegoš više nije samo neko ko nam nešto govori, nego je nešto što je ugrađeno u to što mi jesmo. Da je to tako, mogao bih navoditi mnoge primjere, ali evo izdvajam jedan koji je najočigledniji, koji niko ne može da porekne. To su one veličanstvene litije koje su trajale krajem 19. i početkom 21. godine. Kad je sve što je moglo da izađe u Crnoj Gori, gde je narod inače bio uspavan, gde je bio odvojen od sebe desetljećima, gde nije znao šta je, odjednom se vidjelo da zna šta je. A ako se sada prisjetite tih litija, ko ih je predvodio? Blaženo počivši mitropolit, sadašnji mitropolit, tada episkop Joannikije, sveštenici, za njima verni narod, a ispred svih su išle Njegoševe slike i stihovi iz Gorskog vijeca. To je sigurno svako od vas primetio. Njegoš je zapravo predvodio te litije. I vidjelo se da je on taj kohezioni faktor koji objedinjava narod i koji budi tu uspavanu energiju koju je trebalo nešto da je podstakne i da ona pokaže svoju snagu. Naravno, ovdje sada moram da skratim malo tu priču o nacionalnoj ideji kod Njegoša, jer bi ona zahtevala mnogo vremena. Hoću da istaknem samo jedan aspekt koji će mi kasnije biti potreban i važan da bih se vratio u naše vreme. Središnje pitanje celokupne Njegoševe poezije i filozofije, ako hoćete. Neko se i ljuti kad kažemo, profesor Žarko Vidović, kojeg sam pomenuo, naljutio bi se kad je rekao, ne priznaje da je to ikakva filozofija. To je za njega jedna mistička, religiozna misao, koja se ne može svesti na filozofiju, ali mislim da možemo potrebiti. Središnje pitanje jeste zapravo pitanje šta je čovjek. I ono je skoro eksplicitno i decidno postavljeno u dva njegova najvažnija dela. I u Gorskom vijencu i u Luči Mikropozna. Što je čovjeka mora biti čovjek? Tvarca jedna te ga zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. To pitanje što je čovjek, dakle, prožima celo njegovo delo. I sve što Njegoš pita, zapravo se vraća na to pitanje. Zašto to hoću da kažem? Zbog toga što i ovo pitanje šta je narod, šta je nacionalitet, nacionalna ideja, nacionalno osjećanje, rodoljublje, ne možemo zapravo da razumemo kod Njegoša ako ga uvek ne vežemo za pitanje šta je čovjek. A vidjeli ste malo prije iz onoga što sam govorio, kad on govori o tome šta je ljudska duša, šta je rodoljublje, što je elektrika, prekaljena iskra božestvena. Dakle, prekaljeni, najvažniji deo onoga što je čovjek, onoga što je tajna čovjeka. Čovjek, tajna čovjeka je sadržana u ljudskoj duši. Dakle, da bi neko ko je rođen kao čovjek i kome je data mogućnost da se ostvari među ljudima, to i postao. On nema drugog okvira
nego da se ostvari u zajednici, među ljudima sa kojima živi. Da dakle tu stekne ime česno, da postane čovjek. U ovoj pesmi koju sam pomenuo, Pozdrav rodu, kaže on, gdje narodnost život je duševni, gdje nema bez duše kipina. Jer dakle nema osjećaja za narod, gdje nema nacionalnog osjećaja, gdje nema veze čovjeka i zajednice koje on pripada, to je, kaže on, mrtvo kao kipina. Kamen, ja? Kipina, kip. Mrtvo je kao kamen. A odmah tu negdje pored tih stihova stoji koje srce za svojost ne tuče, zaludu se u prsa budilo, nakon da ga mrtvom krvlju truje. Dakle, pripadnost narodu, pripadnost zajednici jeste nešto što oživotvoruje, što iz mrtvila zemnog uznosi čovjeka u život duševni, što ga čini doista živim. Jer je živ samo onaj čovjek koji je duševno živ. A onaj koji nema u sebi tu vezu između čovjeka i te prekaljene istine božestvene, on je zapravo nalik mrtvom predmetu, kamenu. Ili ima jedna reč tako jaka koju Njegoš upotrebljava, gadu puzećemu. Kaže on, čovjek je, može biti ručak gada puzećega, ako se prepusti to. Ovdje bih sada zastao sa iznošenjem Njegoševe teorije nacije, mada bih o tome mogao još dugo da pričamo i ne bi bilo beskorisno za ovo što mi hoćemo da kažemo, ali evo već je prošlo dosta vremena, a ja imam još nekih pitanja, važnih pitanja koje bih hteo da pokrenem. I da time završim ovaj deo. Ono što dakle se jasno vidi iz Njegoševe ideje nacije, da je ona sakralna, metafizička i religiozna kategorija, a ne socijalna i sociološka kategorija. Mnogo je definicija nacije, obećao sam se u to nećemo upretati, objašnjava se nacije preko krvi, preko jezika, preko vere, običaja, zajedničke teritorije, čega sve ne. Mnogo bi nam trebalo vremena da sve te aspekte izvedemo. Ovo što kako Njegoš gleda na naciju, dakle, ne isključuje ništa od ovoga. Ni jezik, ni teritorij, na kraju on je ispevao tako divne stihove u srpskom jeziku, ali ima nešto što sve to zaokružuje i bez čega bi sve to bilo slabo i neutemeljeno i ne bi imalo tu privlačnu mističnu snagu koju nacionalno osjećanje ima. To ne kaže samo Njegoš, evo da pomenem jednog, to ne bismo očekivali, Crnjanskog recimo, u jednom svom eseju iz 30 i neke godine, mislim da se zove Za novo okupljanje nacionalnih snaga, kaže da je nacija, koliko je prirodna i logična pojava, jer nema ništa logičnije nego da se vežemo za ljude koji govore istim jezikom, sa kojima delimo isti prostor, sa kojima žanjemo iste njive, jedemo isti hleb i tako dalje. Slavimo slavi, šta već ne. Ima nešto, dakle, u naciji što prevazilazi moć racionalnog pojma. Što je, kaže on, jedan mistični element, tajanstveni, koji je neobjašnjen. Na njega misli Njegoš i on ga je definisao na ovaj način na koji sam ja opisao. Ovdje bi sada dobro došao, ali ja ću taj deo preskočiti, samo ću ga napomenuti, da je konkretizacija, otelovljenje te Njegoševe sakralne ideje na naciji i nacionaliteta, Kosovski zavet. Dakle, sve ono što je on govorio i što stoji u ovoj kod navodnicima definiciji, smešteno je i udahnuto u njegovo tumačenje Novog zaveta. To bi sada bila potpuno nova priča, da bi nas verovatno 3 ovakve večeri, te ja to ostavljam samo u nagoveštenju. Ono sa čim treba ovo završiti jeste jedna rečenica Vladike Nikolaja, koji je u svojoj čuvenoj knjizi Religije Njegoševa rekao da je Njegošev patriotizam vid njegove religije. Da se između to dvoje ne može staviti nikakva granica i da je zapravo njegovo osjećanje
način iskazivanja njegovog odnosa prema onome što je božanstvo, što je od Boga, što je od Tvorca. U svemu ovome što smo do sada rekli, to se može i vidjeti, a kad bismo sada zašli u njegovo poimanje Kosovskog zaveta, vidjeli smo zapravo da on i kao pravi i čovjeka i naroda vidi Hrista. Jer šta je Kosovski zavet? To nije opredeljenje samo za borbu, za slobodu, to nije samo slobodarski zavet, mada pred svega jeste to. To je opredeljenje za žrtvu. Opredeljenje za i svijest o tome da postoji viši plan života i da je on iznad ovih naših zemljih računa u kojima živimo svakoga dana. Naš narod je sačuvao tu svijest o višem planu života i o tom žrtvenom odnosu prema izazovima koje donosi istorija. To nas je mnogo koštalo, ne jednom smo zbog toga silno postradali, mislim da smo i ovih dana i ovih nedelja i godina pred sličnim izazovom, nadam se da nećemo morati dokazivati našu vjernost sebi po tako skupu cenu. Dobro, šta sada može Njegoševa ideja ovakva kakva jeste, sakralna, metafizička, da kaže savremenom čovjeku kojem nacija uopšte nije nikakva tema i ne značimo ništa. A kako ćemo onda značiti nešto ova religiozna, njegoševska? Tu onda dolazimo do toga da je Njegoš u velikoj mjeri nesavremen mislilac, što bismo možda mogli da prihvatimo kad bismo kao stanovište izabrali naše vreme i potrebe čovjeka i ljudi, da kažem čovjeka, čovečanstva, mislim da to nije tu oko nas. Jer ovo vreme nema nikakvu potrebu da se bavi uzvišenim pitanjima. Ono je ukinulo granicu između vrednosti, između uzvišenog i banalnog, između dobra i zla, na kraju krajeva. Dakle, šta nam Njegoš može poručiti sa takvim svojim visokim merama, sa takvim shvatanjem čovjeka i duše i naroda i slobode? Ne može ništa ako nam je stanovište ovdje. Ali ako zauzmemo neko drugo, sa kojeg se otvara vidik prema čovjeku i čovječnosti, prema onim pitanjima koja mi i svesno ili nesvesno nosimo u sebi, onda nam se čini da se najbolje obratiti upravo ovoj misli. Očigledno je, dakle, da dijalog sa Njegoševom nacionalnom idejom ne možemo uspostaviti u toj metafizičkoj ravni, jer tu nikakvog dijaloga neće biti. Dakle, možemo ga uspostaviti na onoj sekularnoj ravni, gdje i život, i istoriju, i čovjeka shvatamo na način na koji diktira naše vreme. Ali i tu ćemo vidjeti da Njegoševa misao djeluje lekovito i da nas ona uvek vraća od nekih stranputica, lutanja, iluzija, gubljenja orijentira, od haosa, od potpunog nereda, da nas vraća čovjeku, ideji čovjeka i čovječnosti. Prvo, ovdje sada moram reći da mi u ovome delu, Miroslav, ja gledam još jedno 10 minuta, ja ću ovo malo zaokružiti. Treba reći, dakle, da sam u ovome delu malo koristio kao orijentir i kao putokaz jednu sjajnu knjigu koja je nedavno objavljena i prevedena na našem jeziku. To je knjiga Jorama Hazonija, Vrlina nacionalizma, gdje on se bavi upravo ovim pitanjima. Šta nacionalizam kao ideja znači za ljudsku istoriju i kulturu? I prvi stav koji on kaže, a koji mislim da je vredno pomenuti, u našim školskim interpretacijama istorije mi vidimo vladavinu jednog klišeja koji je nasljeđen iz racionalizma, iz ove epohe koja tvrdi da je nacija nešto što nije ni postojalo, što svako drugo pominjanje nacije u istoriji naroda nema nikakve osnove. Dakle, ljudska istorija je istorija naroda.
a ne istorija carstava, suverena, kraljeva, careva. Ne možemo napisati, ovo je tvrdnja onoga jednog teoretičara ruskog, Sergeja Karamurze, koji je napisao knjigu Destrukcija naroda, destrukcija nacije, tako? Demontaža naroda, da. Hvala, koleginice. Da on otprilike ovako kaže, osnovni subjekti istorije su narodi. Inače, zašto bismo mi govorili o seobi naroda? Ovamo nema naroda u prošlosti, a onda u svakoj drugoj rečenici u istorijskim udžbenicima srećemo fraze kao seoba naroda ili nešanje naroda, ili kad se pitamo ko je napravio piramide, napravili su Egipćani, ili ko je izmislio brojeve kojima se sad služi Harari. Gde su potekli Kant i Hegel? Ne u Pruskoj, jel? Ko će to sad reći? Šta je to sad važno? Potekli su iz nemačkog naroda. Odakle su potekli Andrić, Dučić, Kočić? Ne iz Bosne, jel? Nego iz srpskog naroda i tako dalje. Znači, bez naroda prosto ne možete misliti istoriju. I to je prva stvar koju treba imati u vidu kad odgovaramo na pitanje kakav je smisao nacionalne ideje danas. To neće biti moguće ni sutra, ni uveren sam da mnogo stoljeća. Ono pitanje koje Joran Hazoni postavlja, koje nas približava sad malo bliže Njegošu, jeste jedno vrlo jednostavno, ali važno pitanje. Kaže on, kad je svet bolji? Kad se uređuje tako da sami narodi biraju svoj put i da uređuju svoj život, da izgrađuju svoje institucije i tako dalje, ili kad im volju nameće neko moćniji od njih, što se, nažalost, danas i u istoriji dešavalo tako često. Logički odgovor na to pitanje, ne treba se biti neki veliki vrsni istoričar i zaroniti u istoriju pa to analizirati, jeste da je prirodan odgovor na to pitanje, da je bolje kad neko bira svoj put, kad on sam uređuje svoje odnose. Možda će biti zakinut za neka tehnološka dobra, za neki ekonomski dobitak, možda, ali to je pitanje, jel? Pitanje da li su Indijci i Kinezi bili zakinuti za nešto dobro kad su bili kolonija Engleska u 19. veku. Veliko je to pitanje. Jer mada su ovi otišli pod izgovorom da ih civilizuju i usreće. Dakle, kad je svet bolji ili kad je uređen po ključu nacionalizma, po onom prvom, ili po ključu imperializma, a to je ovaj drugi, kad se nameće nečije ovaj. Odgovor je, dakle, vrlo prost. I onaj ko bi tvrdio drugačije, jel, on bi zapravo porekao neke najvažnije postulate savremenog sveta, slobodu izbora, demokraciju i tako dalje. Relativno je lako odgovoriti na to pitanje, jel, šta je bolje, ili biranje sopstvenog puta ili da trpiš da ti neko drugi nametne tvoj volju. Dakle, pitanje nacionalizam, imperializam je relativno jednostavno. Mnogo je komplikovanije pitanje nacionalizam, globalizam, koje ima jako izraženu sličnost sa onim prvim. I globalizam je nametanje tuđe volje, jel? I to nije biranje vlastitog puta. Ali samo u jednoj mekšoj formi. On po meni vrlo ubedljivo pokazuje zapravo da je globalizam jedna razblažena, prikrivena, umivena verzija imperializma. Jedno sofisticirano nametanje volje onome ko ne može da se odupre, raznim sredstvima. I sad, ako to pitanje postavimo, dolazimo do jedne jednostavne dileme, da li je to što recimo sada nudi Amerika, namećući svetu neke standarde, klišeje i modele ponašanja, da li je to suštinski različito od onoga što su nametali Rimljani u zemljama koje su okupirali? Ako gledamo ovako površno, jeste različito, jel? Mnogo različite su i priče i opravdanje tih pohoda i sve. Ali je suština ista. I Amerika i Rimska imperija trudile su se da stvore ambijent
da stvore neki mir i ravnotežu u svetu koji će biti po njihovoj meri i po njihovom interesu. Odnosno, Pax Americana i Pax Romana su potpuno isto, suštinski su isto. Tu se sada vraćamo kod Njegoša i vidimo koliko je važno imati neki siguran oslonac. On kao da je mislio na ovo, recimo u onim svojim stihovima, Alterijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je dužnost ljudska najsvetija. Alterijanstvo, podčinjavanje drugom, podčinjavanje volji većeg, je ne samo najveća greška koju, nego i najveći greh. To je ogrešenje u neki zakon Božji. Dakle, nešto što čovjek sebi ne smije da dozvoli. I najsvetija čovjekova dužnost jeste da pobjedi tiranina. Da ne bude rob. Da bude slobodno biće. To je put ne samo ostvarenja čovjeka, nego čini mi se da nije pretjerano reći da bi Njegoš u nekom hrišćanskom ključu, da bismo imali pravo da kažemo da on misli da je to i put spasenja čovjeka. Skraćujem sad ovu priču i biram sad samo još kratko dva pitanja oko kojih bi valjalo razmišljati. Da li nacionalna ideja pothranjuje mržnju, agresiju? Nacionalna ideja u svom izvornom obliku. A kao izvorni oblik nacionalne ideje ja vidim zavetnu nacionalnu ideju. Ona koja se pojavila u najstarijem narodu u svijetu, to su Jevreji, koji su prvi stekli svest u sebi i smatrali sebe izabranim narodom i stvorili neke zakone, neka pravila po kojima čovjek može i mora da se ne ponaša. Ima jedno mjesto u knjizi Mojsijevoj, u 5. knjizi Mojsijevoj, gdje opominje Jevreje da ne budu gramzivi i da kad su se vratili u obećanu zemlju, da slučajno ne posegnu za nečim tuđim, jer im neće dati. Evo, propisao sam jednu rečenicu pa ću vam je pročitati. Dobro se čuvajte. Nemojte zametati boj sa njima, sa nekim Moavcima, sa kojima su se graničili. Jer vam neću dati zemlje njihove ni stope. Jer sam dao Isavu, iz tog naroda, goru Sir u nasljedstvo. Dakle, opominje ih prorok, onaj koji govori Božju reč, da ne posegnu slučajno za tuđi. Dakle, ako se vratimo toj ideji, zavetnoj ideji nacije koja je religiozna u suštini, onda ćemo vidjeti da ona u sebi nema tu komponentu koju je danas javno mnjenje udahnulo. Da je to nekakva gramzivost, da je to nekakvo zverstvo, mračnaštvo, samo što ne slikaju noževe u rukama nacionalno osvješćenih ljudi. Ona je sve, samo ne to. A sad nemam vremena da obrazlažem i da potrebljujem citatima. Ako biste čitali Njegoša pažljivije iz ove perspektive, onda biste mogli naći mnogo mjesta gdje ćete vidjeti da Njegoševa ideja nacije nema nikakve veze sa mržnjom, sa poništavanjem drugog. Ono što on mrzi, ako i to nije prejaka reč, jeste izdaja. I istraga poturica polazi zbog toga, zbog otpadništva, zbog onih koji su izdali svojost, koji su porušili i prekršili božanski zakon, gdje je zrno klicu zametnulo, onda neki plodno počine. Ali instinkt, ali duhovni vođa ovdje ljudskom zapire poznanje. Dakle, kod Njegoša nema ni reči o tome da njegovo delo, kao što je bilo prikazivano u mnogo knjiga koje su se pojavile na zapadu od 90. godina do danas, a koje su svesrdno podržavane od naših komšija, Bošnjaka i Hrvata, toga zapravo nema. To je potpuno krivo i krivotvoreno čitanje Njegoša. Ili ako bi baš htio da izvučem neku rečenicu koja je bitna da je zapamtimo i da vidimo, da je držimo kao neku vrstu testa.
Za Njegoša nacija je pre svega obaveza, imperativ, da se žrtvuješ, da se ostvariš borbom i žrtvom, da braniš neku ideju. Jer šta brani čovjek braneći svoj narodnost? Brani ideju dobra. Veza sa narodom, ako je oslobođena ideje dobra, ona je prazna. I narod koji nije okupljen oko ideje dobra je obična gomila. A Njegoš je bio daleko od toga. Skraćujem priču i evo sada samo nagoveštavam još jednu stvar. Nikako ne bih volio da me neko razume da sam došao da kažem apologiju nacije nacionalizma. Imam jedan deo koji je kritička observacija prema tome. Empirijski znamo ljude i znamo pojave da su mnogi ljudi zloupotrebili nacionalnu ideju i da se ona javlja kao izgovor za popunjavanje nekih ličnih ambicija i interesa. Njegoš nas opominje na to. Ako je on u nečemu dobar, onda nam on i to podvlači. Da ono nacionalno osjećanje koje je samo deklarativno, koje je prazna priča, busanje u prsa, zapravo nema ničega svetog i lepog u sebi. Ja iz te perspektive, ako gledam, onda vidim da je i posle njega u srpskoj književnosti bilo mnogo onih koji su tu ideju sledili i čitao sam i kod Jovana Deretića u knjizi koju sam pomenuo, Identitet srpske književnosti, i zapravo samo potkrepio moj utisak da srpska književnost ima vrlo izraženu kritičku svest i samosvest, znači kritički pogled na sebe. Najpoznatiji, najlepši primjer valjda jeste ona Stenina, čuvena komedija i drama, neko kaže jedno i drugo rodoljublje. To lažno rodoljublje, to zeketanje rečima, to pravljenje od rodoljublja posla i izvora neke koristi nikada nije imalo kod autentičnih srpskih pesnika, pisaca neki dobar primjer. I evo sad, svjestan da sam već malo prekardašio, završavam i ostavljam još jedna rečenica. Zaokružujem sve ovo i vraćam se na ono pitanje, treba li svijetu nacionalna ideja? Kakva je budućnost te ideje? Evo jedno prosto pitanje. Da li je lepše da se nađete u nekoj bašti sa 1000 cvetova, gde sve pršti od boja i od lepote i od mirisa, ili na nekoj plantaži? Svet bez nacija je plantaža. Industrijska tvorevina i konstrukcija, sračunata da donese korist, profit, da sve ujednači, unifikuje, da pothrani veštački. Bašta je bašta. U bašti uživamo i ja mislim da će čovečanstvo i u budućim decenijama, a uveren sam i u vekovima, postati bašta, a ne plantaža. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Babiću. Po običaju imamo prostora za nekoliko pitanja. Mali komentar, pa ću poslije jedno pitanje. Naravno, čovjek nema potrebu da mrzi ako voli svoj narod. Zar nije bogatstvo Vojvodine u mešanju kultura, što kaže veliki sociolog religije Đuro Šušić? I sad jedno pitanje za vas. Šta je cilj konvertitstva kod dosta mladih ljudi u Crnoj Gori Njegošu? Pa nisam sigurno da sam ja sad najbolji stručnjak za to, to bi verovatno bolje odgovorio neki politički analitičar ili neko ko se bavi sociološkim pitanjima, ali kako dođem do tih bolnih pitanja, zašto se to događa u Crnoj Gori i zašto se događa i to, otvoreni znaci konvertitstva, zašto oni nose Thompsonove zastave i vežu ih sa tim crnom? Zašto mrzeti narod iz koga potiče? To je zbog toga što su oni taj svoj nesrećni identitet zasnovali zapravo ni na čemu konstruktivnom, ni na čemu pozitivnom, ni na čemu svetom, nego na izmišljotini, na konstruktu, što je nesumnjivo dovelo do toga da je to, da Crnogorci sebe mogu nazvati i da ih mi možemo nazvati kao antisrpski.
crnogorstva je zapravo ideologija antisrpstva i ja ne vidim da ona ima neku drugu hranu i druge pokretače osim toga. Hvala. Matija Bečkić je pisao da nema besplatnih crnogoraca, toliko o konverticiji. Imamo li još pitanje? Ali šta je sa konvertitima koji se zove, recimo, druga Srbija? Šta je? Ima intelektualaca, doktora, profesora. Čak i sinova ljudi koji su nacionalno svesni od teze. I to od juče bavio. Čini mi se to, što mi sad zovemo druga Srbija, nije od juče. I u našoj kulturi, pogotovo od vremena kad se naš narod susreo sa jednom drugom civilizacijom krajem 17. i početkom 18. veka, to je postalo svakodnevni izazov. Dakle, to je postalo pitanje opstanka, bar ja tako gledam na to. Narod koji je došao iz seljačke Srbije u Južnu Ugarsku bio je onesposobljen da živi. On nije imao instrumente da se snađe u toj državi. Trebali su decenije da se on snađe, da izgradi institucije, da izgradi neku svest o tome, da dođu neke nove ideje koje će ga okupiti. To je bio jedan period kada su mnogi među Srbima, a nažalost među njima su bili najvidljiviji oni koji su imali najvećeg utjecaja, koji su krenuli u otvorenu izdaju, u otvoreno napuštanje nacije, nacionalne kulture, nacionalnog jezika. O njima Vuk govori o onome svom čuvenom spisu Srbi svi svuda, gde ih govori o njihovoj odnarođenosti. Oni koji su otišli u Evropu, vratili se, kaže sad, govore raznim jezicima, učeni su, ne znaju ničeg svoga, zaboravili su sebe i svoj jezik. To se nastavilo, ali sigurno da to nije početak. Koren je još u tim mračnim vekovima u Turskoj, kad se pobuna plaćala glavom, kad je ta energija Kosovskog zaveta i slobodarske misli, o koju se ja malo prije samo nagovestio, živjela u narodu porobljenom, zgaženom i progovarala na onaj način na koji možemo gledati na dva načina. U Hajdučiji. Hajdučija je nešto što nije baš prijemčivo i što ne bismo voljeli da vidimo ispred svoje kuće i sa sobom. Ali ta Hajdučija je podržala tu vatru i tu sveću slobode i obični ljudi, seljaci, nepismeni, išli su na gore bajonete i noževe, imajući na umu nešto sveto, braneći nešto svoje. O tome govori Radovan Samardžić u jednom divnom tekstu u kojem upravo ovo kaže da je srpski narod vrlo rano izgradio jednu svest u posebnosti svoje istorije, koje nema, kaže on, kod Francuza. Tamo običan čovjek, šta ga briga o tome šta je bilo pre. On gleda šta je danas i šta će biti u buduće. Kaže, kod nas je običan hajduk, šajkaš, običan pastir sa neke planine, kad izbije neka buna, kad izbije neki rat, kad se opaše nekim kajše, kad stavi tanđaru i jataga, on misli da ide brani Kosovo. Ali, uporedo sa ovom, uvek je bila, nažalost, i ta linija i onih, nažalost, to je valjda i prirodna zakonitost, da je bilo i onih drugih koji su prodavali veru za večeru i koji su lako pristajali na lagodnost i postajali ono što bi danas zovemo druga Srbija. Ja sam htio da kažem da se često pojmovi globalizacije i globalizma kao filozofije mešaju. I da je to možda važno ovdje naglasiti. Globalizacija je jedan proces koji se desio razvojem tehnologije i saobraćaja i tako dalje, pa je sve sad globalno celost u jednom planu. A globalizam je filozofija koja je upravo ono o čemu je Duško govorio, koja poništava individualnost i poništava nacionalni identitet. Ona teži da stvori jedan opšti
našeg zemlje. Međutim, nekoliko godina smo imali priliku da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao da je završeno vreme globalizacije i da se ode vreme nacionalnih država. Se sjećate tog njegovog istupa. I to je zapravo priznavanje poraza, jer onog trenutka kada je Kina preuzela nadmoć u proizvodnji, tog trenutka globalizacije više nije isplativ fenomen za one koji su njom upravljali. I oni su se prosto odlučili da se vrate na pojem nacionalne države i taj proces će vjerojatno ići sada u to pravo. Mislim da je vreme koje je pred nama vreme nacionalne države. Izvinjam se da je ovo opost. Izvolite. Ako nemamo više pitanja, da se zahvalio na večerašnjem gostovanju, vama što ste prisustvovali ovome večeras i vidimo se na javićem sljedećem. Hvala. Ja